Omukoro gwo kwijuka omugenzi gutandikire omu makagishe gwahendera n'ekitambo kya misa ekibira hari parish ya Kitabi kandi ekyebembirwe bwana mukuru wa parish egyo nahashabira abakristu na munonga abahimbi b'ebyeshongora bakuru okugira omutima nk'ogw'omugenzi omubangizi ogwo yabagirire bakamwegyeraho kandi twitandikire tutakuza kurinda ngo nakakore iki ninga kore iki ngone gukora kiri niwe nutarabitara bisho guswe no kuturyaha kumukare katujise ubwenge amani ibicuce byo hamwe yakire tubase kurwumurire rumwe tuzomurundi rero mwe turakora byone tumanye gutwinde muheru hariho muheru bibarumwe muheru bibarakintu niwe ni okutura batwarijiro mu magana g'enseegi turijwa aha baki ekirindeeteranye we niwe okwishwa n'iki n'amagoba go wakozire omusomo n'okwayejunisa ebiconco byawe reka ebiconco ebyo hamwe yatwire tubyejunise erizooba sima ayi yatwihire nayi yatusigirire nabibanyi bita babe barya beshongoza bafire na hati endagu ya mubangizi ekaguma muri itwe na hati turya beshongoza okwijuka omugenzi kwetabirwemu abeshongozo ku rugombyanga bitaro bimwe na bimwe ebyo mu dayosisi ya Mbara banisakatandikire nandiko byinshi binonga tagaze ebyanga kuko kusera munonga kwasoma akatabo k'abagenda bareba mpereze kwetegereza mu ebintu bikuru bisatu okukwata edini n'okugisoma okugumisiriza bangize ekindi kumumanyaho kandi n'eki namwegireho akaba ari omushaija murungi omweshongozi omutendeki masita kandi nyonyenka karimu kagamba nkatunga certificate ye eyebyeshongoro omwiraka rya tena kandi drama Benedict Mubangizi nagambwa kuba amazire emyaka 28 afire bitayirekirwe kuba naija kuguma nayijukwa omuri dayosisi ya Mbara nk'omuntu wagirire ekereziya omugasho amakuru agagasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.